Iti dayta a tiyempo, kinuna ni Jesus, agyamanak ken kaama, nga apo ti langit ken daga, ta impakitam kadagiti awan adal na ti inlemmeng mo kadagiti mamasirib, ken kadagiti nasaririt. Wen ama na aramid daytoy, ta iso ti pagayatam, inted kanyak ni amak ti iso amin abanag, awan ti makaamam mo iti anak no dilaeng ti ama, awan met makaamam mo iti ama, no dilaeng ti anak ken dagiti kayat ti anak apang ipakaamuan ken kuana. Umay kayo kanyak da kayo amin anabannog nga agtrab-trabaho ken agaw awit iti nadagsen, ket paginanaen kayo. Alaen nyo ti sangul ko, ket agsursuro kayo kanyak, agsipod ta na imma, ken napakumbabaak, ket masarakan yun to ti inana. Tananam ay ti sangol nga ited ko kada kayo, ken nalagan ti awit nga ipabaklay ko kada kayo. Ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Nya kayo tatanga aldaw, negative wano positive. May awan samutan. Nya kayo negative wano positive. Positive, Father. Positive ko namngam tarupam ka. Negative mat. Ang mga makita nga positive ta outlook mo. Adda, diyan mo na, istoryak kada kayon, daan nga istorya, nga adda dwa nga ubing, iji basit nga rangtay nakatader da, lumabas di danom di sirok da, kasabasit nga waig. Kay dito man aw dagi dwa nga ubing, iji danom, adda agay ayam nga dwa nga ikan. Kukuna di may nga ubing, tignan mo ang lulungkot nila. Kuna di may isa, ja kamuti original na ito nga istorya. Tignan mo ang lulungkot nila. Kuna mo day may sakadwana, hindi ang sasayangan nila. Ngayay. Kuna na di may sakita nakalidliday da dagay kanu ikan. Kuna mo di may nga ubing haan nakaragragsak da. Nya dagay ikan naliday wano naragsak. Awanan ti sumungbat. Adam, di mo may nga kabalay mi, may nga kadwami. Ija nga min ayon ti kusina mi open, nga madda grills na. After the cemento, grills ta open, makita mi talon. Kada di po sa mga lalaki, nagtimma der dyan tinagbaetan ti grills, tumantan aw ijay taltalon. Kapinitsure dahito may sakadwami insend na ijay group chat. Kunana, kitain nyo agraman po sa nagunag ti pampanunutin na. Nakaamuam nga naunag ti pampanunutin ta po sa. Kunakmat, inya nga naunag pampanunutin na kino agra-relax. Diyak amumo niya ti comment na kita daduma, dagiti nga tamo mailiw, kino makaaw-awid ko na naman nga ta, dagiti mailiw di balay da akadwak. Kaya depende ni jay idea, uwan kakabsat, tilubong, datayo nga tattao, na tilubong, agparang ka datayo, sigon di jay panagkita tayo. Nya? Sigon di perception tayo. Uray na pintas, mabalim mo nga pagbalinan adakis. Uray na saya at magbalin mo pagbalinan nga madi. Uray mo no madi, mabalin nga agbalin anapintas. Mabalin mo nga pagbalinam nga nasayaat. Iso dati ti kunada, kuna ni Apo Jesus, umay kayo kanyak, da kayo anabanbanog, ken marigrigatan nga agaw awit itinadagsen. Kapag ginanaan kayo, nalagan ti sangol nga ited ko kada kayo. Sa ludsod, sino ti nabannog? Sino ti saan nabannog? Sino ti marigrigatan? Sino mo ti saan marigrigatan? Di mat at duma, uray no nagkuliglig kang agmalmalem. Into no nalpas, di kinuliglig mo,
No daduma, nakaginawa diri nam nga, yes, nalpasen. Naragsak da diri nam. Oray mo nagtugtugaw ka nga nagmalmalam, nagmerendar ka, ingka na nga ruba, naturog ka manen, nagkilabang ka manen, inton dumanon ti malam, nabanbanugak. Awang matikinwam, hangka nga nagbaklay. Ay, agkakaawatan tayo kakabsat, haan. Haan samot. Iso nga sino ti nabannog, sino ti saan nga nabannog, sino ti marigrigatan. Kimbaga ni Apo Esos, da kayo nga agbakbaklay, apay ti agbakbaklay, literal nga dadta abaga, nga agaw-awit, kadakam kuma, ati nabanbannog ta, kalpasan nga nagibaklay ka ti bunubon, bitem manan, ay kaagrepet kay manan, agyawid kanto pay la isungrod, hanga dakam ti nabannog. Ngam no daduma, da kayo nga agtugtugaw ti opisina, da kayo nga mapapanmang mga Jollibee, da kayo nga naka-aircon ti kwarto na, naka-aircon ti lugan na, kasla na banbannog pa'y tiro pa yung da kami nga agkilkilabban, ijit altalon nga daing lansid si dami. Ti pagaropyo gapo ta, hangkay rumrumwar nga dalad ta, ti amuyo na nabanbannog ti biyag may, baka nabanbannog ngam da kayo. Ay, baka nabanbannog ka da kayo. Da kami na pangkala nagpastor, nang ruot kan, naglingit kan, naanginang kan. Yes! Kuna mo. Ora itutok mo ta aircon mo, nagmurmurarag ka, apo. Ka narigrigan. Kasi ngamin kakabsat niya, nabanbanog ko na na. Sino ngamin, anya ngamin nagatay pa kabannogan tayo. At dahil tayo na research ko man nga kuna na nga causes of stress. Kuna na. Anya dagiti rason ti tao nga mabannog. Umuna, pessimism, negative outlook of life. God created the world as good, but not perfect. Haan nga perfect. Haan na nga pinarswa ti lubong nga perfect. Pinarswa na nga naimbag. Ngam no depende di kaunggam, no anya ti panagkitam iti lubong. Mabalin nga, agbalin nga dakes. Kasla ko masika, padigwan da ka, ne, kumare, adamo natakaw ni anak ko nga rabong, ingkarga anak ko ribot, sana pinarabawan ti ruot, nga pa'y kapoy. Padigwang ka, ne, ala umuta, si Dayo nasagpawan ti kuros, apo kinsaluyot, apo nagimasan. Kasi kama nga nangawat, no nasayaat, ay thank you Lord, nagmayatan, nagsayaatan. Ngam no negative ka, baka dakulam na datag, sagitak tupay. Kala ko mamakitam di may sa pamilya. No ipanagkitkitam ti lubong ka, nasaya at positive, o nagsiyaat man dagiti nga pamilya, sa nga agkukuyog da nga umay makimisa, ni nagsaya at man dagiti nga pamilya ni, kalpas nga nakimisa apandamangan, agawting da, nagsaya at man dagiti nga pamilya ni, agmano dagiti anak da, nagsaya at dagiti pamilya, agarin-rin nispeto da, no daduma ka mapandamot ag-jubilee. Ngam no negative ti pa nagkitkitam, na pan nagjalibid dagiti ka arubam, pasika daladay ta. Agin ko kuna daladay ta, takitaan nyo ko ipusda. Dagijay, dagitay negative ti pa nagkitkita na tilubong, haamon to nga maplis tilubong, haan na kanto maplis tilubong, no negative amin ti pa nagkitkitam tilubong, stress, bannog, rigat, titotuukam. Iso nga negative outlook in life. Imbes nga, nagmotor ka, naidurma basit, na isagid basit ta motor mo, agyaman nakapo taday jelaang. Pagsasawam to pala dyan nakasagid, di ka pala kung manya, idarom ka. Di ka pala agyaman tang ka napukulan. Ay, ado uray no basit nga banag, no, di pa nagkitkitam tilubong kamayat. Mayat. Uray basit abanag no di pa nagkitkitam tilubong kamadi. Stress. Mauma ka, mabanbanog ka, maikadwa niya dagiti pagkakitkitaan tayo tinarigat ti lubong. Inability to accept uncertainty. Kunana day jay. Dito lubong,
good ngamahan nga perfect. Kano daduma at dadagita irregularities at dadagita saan nga nasayaat nohaan tayo nga maakceptar stress. Apay nga agpa-stress ka ti may sa akamali ti kabsat mo. Apay nga agpa-stress ka ti may sa nga agpakarigat ka ti may sa nagkurangan ti kabsat mo. Tatay first mass ko na, apo, nagganas ta si Sermonak. Apo, talaga in-explain ko amin nga kabailak, with all the kararag, kada sala tap dudumngag dalaang. Ti amok mayatan, nalpas ti kararag sa pasap, panagdaton ni awam mga mapanan. Di panunod ko, kasi na ti sponsor. Ayan na, dakit ang agkong ko na nga sponsor. Agasukan dyan lapayag kada, agong ko kada, agtubon tas, apay na niya ti kukuha ang dadagitoy. Kung na mo di panunot ko, kanya nga rin na nalipatan dabay, amon naawan agidaton, kinakalaanan Isukat ti paka-stressak, datapan nakalipat na, ako light kanugayam kadalektor, ti sponsor ko, agmumulagat da, hindi ko nagpapartak da na panjilikod. Katawa amon kakamaling arudan. Apay nga ma-stress ka for the sake data nalipatan da. Datay magamin no daduma ka. Ala, nagbasit nga banag. Pangmumuryo tantay met. Kayat tayo met ka perfect. Haan addalat ta kamalita tattao tinagyan ti lubong. Nya ti sumaruno nga dagitay paka inya naganan paka kwa tayo. Dahil paka-stress, right thinking. At dahil tayo kuna tayo no daduma, perfectionist. Kasla na mayat amin di pa nagpampanunot tayo. Nadamay sa nga nagkamali, Allah, awanan. Napangka ko man nag-take out ijay Jollibee niya, ha mga promotion ti Jollibee dati, baring mangtiddan tao. Napangka ko man nag-take out ijay Jollibee, nagmayat ta pa nag-take out mo. Kaya ti banbanog mo da crew, di banbanog na mo't nga nagadumot ti panunutin na jirigat da mga agtrab-trabaho, nalipatan na la di ketchup. Kabay niya ka tanga, sayon na ti manager mo. Di mo mapanunutan no inya ti riga na mo di agtrab-trabaho ijay no manula sweldo da, di da pa'y mabalin aramanan di kang kanenda, napangka. Customer is always right. You are always right, you are a customer. Ngem tao dagita pag agserserbiha anda nga robot. Addari nada nabannog damutten. Nagkuha day tala nalipatan na nga ketchup ka no mabalbalin ipaikat mo. Sa bagay tila mga aramid dagitay feeling na nga to, feeling na ba nang, feeling na honorable ko ma. Kadagitay natatak na nga tattao kahaan mat. Naglaka nga ibaga, ay naning, ay kuya, nalipatam sa mo ti ketchup. Nalpas. Apay nga, agpa-stress ka because of that ketchup. Adda pa di tatan, nagtrabaho ti Jollibee. Kunana kanyami ka, hanyo yung uyungan dagita crew, kunana apaya, ay dakdakes kayo, kunana. Madda ka no may sakadwada, pinagsubli-subli, di jay babae nga, diya ka mo no niya nagkapwanti ko mo, pasukat, pinoperaan na sana pan inted. Maramanan nyo takatay dahil sa hangkay nga agkarkaret, hanggang nga aging tataray, ijay ta talaga nga, nasyaat no dita, naggapuan na ta, gonggonam. Iso ti konak, dahil talaga nalipatan nanti pa ka-stress mo, right thinking, right mind, kala ko maritay, very ko di panunot mo, panunotong tao damat. Mabanbanog damat. Hanlang nga siksikat ti pudno mat nagkurang dalaan. Kano daduma, dagito'y abanag ti paka-stressan, pakabanbanogan tayo. Anya pa dagito'y pagkurkurangan tayo. Dayay, negative self-talk, kunana daytoy. Regret. Kala ko man nagkamalikan, haam mo nga mapakawan di bagimon, ngamin, if you want respect, if you want love, umunapay nga isakit mo mo't di bagim. Nagmuno ka, rong gamin ta decision mo, apay gamin nga na itati decision mo. Naimbagam iji bagim mo, nagmuno ka. Awan sir-serbim, no kunam di bagim, agbalim mga awan sir-serbi dagiti tattao, kunana nga ron daytoy ka, nalakati agi papan, no bagiti pagi,
So, no, awan respetom kinbagim, awam mo respetom kanyana, no, awan talak mo tabagim, awam mat talak mo kanyana. Iso nga umuna adtoy. Isakit mo nga umuna tabagim. Iso nga nga kung naamot ka dagita kakadwak, ala no daduma, no agsildo kayo, ingkay mo't ipamper di bagbagiyo, anya day dyan, ingkay agpamasahe, ingkay pa, anya na gana day tayo, panait nga ikas di kasayo, day kay kidayo, day tayo kasjay, ipailot yung mata kuret-ret arupa yo, agawid kayo, nagpariban ka, kaagting-tingig ka nga agawid, ha, dyan nga rod mo. Agpamedicure ka mo kung magnakad ta kalsada ka, ay. Alam mo ya, mat, makatulong mat. Iti umo na, jay self-respect. Isuti ko na sakbay mo maitid ti respeto ti sabali, sakbay mo nga maitid iti ayat iti sabali, umo na ikam di bagim, respect pon tabagim. No kas ano pa ng respeto mo kung mga kayat mo kanyada, kas jay. Iso nga no, kita di pa nagkitkitam ti lubong ka negative. At dadya yung nagdayjay. At nalabasit na aramid mo ka umapapa, ano bang problema nito? Hanga si kati problema dadya, isuna. Basit lang na aramid mo nga madi, agkam kamali, dayjay. No awan respeto na king ka, automatic, awan respeto na. No awan talik na king ka, awan talik na jibagina. Dayjay ti pagikuan tayo sunod at duma, nabanbanog ka. Kasla na nakarigrigat ti lubong. Taapaya dimot ikan dimot ammo di respeto mi bagim agkurkurang iso nga kurang met. Sunod at duma, ala nabanbanog. Anya dagitay unrealistic expectation. Perfectionist. No kayat tayo amin ka. Dakan-kantsawan mi nga ading mi nga padi. Talaga nga nadalos na simbaan na. Awan makitam. Masapol ka di kandela, narukod, manadangan ko man, umano tini-space na di, nadangan mo, no na ibangking basit, alhang nga makakonsentrate, nga agmisan, di kandela, bangking. Bangking di kandela, ay so, kala kasi, ngam personality na mo, dahil kano daduma, dahil ti pakis stressan tayo, hanga importante, iti lubong tayo, dahil man. At nang regalo kanyak iti mag, day pagkapyan. Happy birthday, Reverend Father Rufo Abay. At dapay puso na, mua ko na, napay ijay. Gasam ta mapanak, agkap ibigat ka, wan imanan na, Jesus! Anyan, sinot na nga ka? Awang mo mangamin. Kanya mabaling ko ngay alang nga ituktok ko kanya da madimot alangan nga ituktok ko kanya madimot alangan nga pasokatak ko na tapnang ko makikita imbaber ko diyan ti basuraan na kala kasi nagsimple nga banag anyan ton maisublim anyan ton makatulong king ka duma ka perfect di kayat tayo hanga mabaling agbaling nga perfect ti lubong tapi narso ni Apo Dios a good but not perfect kano daduma dagito iti pakabanbanugan tayo it's not the heavy nga the bakbaklayon. Iti kay abaga tayo no daduma nagbabasit abanbanag isuda ti pakarigrigatan tayo. Anya pa'y nagitay pakabannugan tayo. All or nothing at all kung natin nga attitude niya. All. Amin or awan latan. Adda attitude nga kasjay. Amuyo adda tayo nga Pilipino naglaing tayo nga nagpabless tayo ti balay niya adda na pang ko ng blessan. Idi nalpas ti blessingan, nakasindi da pala ti kandela, agi purwak dan ti barya, kendi ken bagas. Hapon nang ilawan da nga parwar, da purwak, oy, baliktad! Anya nga rot, masapol nga paunag, apaya, taumunag ti grasya, uri ka no pangato kada paunag, no, sadot ka, anya bibiyang ta paunag ken parwar nga purwak. Apay siyak mo, kapuyak mo, inyunat ko, tasutanak ko na mintayak, nagado na sayot na. Laman, nagitaan nyo, no, sino mga bak pa ita. Nagado na alak, di may samot, apo ti agawan na, di na pa'y naidap ta kandila, ay sauce, napuuran tabo, agat pinikpika na un. Kakaasi aga, nangap-apros na. Kaya idinalpasan, di jay nakaalada amin na nagado na alak at intayak nga ron tasutanak. Sino dagitay awan basit tinaala na. Ta iwaras ko aka dagitay babasit.
Ay, adamot, jak amo niya sponsor tayo. Ay, mantanas na gitaw. Adamot, uray lang nga nadalib nga nagagaw, nagaduji ko na, siyak father, kita nakadadula garudon. Kuko na payla ka no. Kinagado ti kakaasi nga bakit nga kadaubing nga hanga na ikan. Iso dayay all or nothing. Di ka pala dinawat di sa nga malukong nga bagaskin kwarta ta kukwak,latan ko namon taagom ka nga rod. All or nothing no kaya tayo no daduma adda amin kanya tayo. Bagi tayo amin. No daduma ti paka-stressan tayo. Agraman di ka aruba tayo. No adda kanya na adda making kakaanon to nga mabagim amin ti lubong. Makontento ka na niya adda kanyam. Narigat ti tao nga makonkontento. Kala ko no sinno ta na asawam, anya da dyan na asawa, kinayat, wano, intad niya po Diyos. Kaya da kay nga dasawa nala, anya ta asawa yo, kinayat, wano, intad niya po Diyos. Kastoy ti istorya na data. Idi agasawa kayo, apay hangga makapilit sa balin, ay haanon, ay ayatag, iso ti pili kon, perfect, iso ti the best kanyak. Naglabas ti manungatawan, nay, nagtupulan, kinaya mo, haan, iso ti inted ni Apo Diyos. Kino iso pilim, idi, apay nga tatak inted ni Apo Diyosan. Ganun daduma, ti kayat tayo, day tayo mo't perfect. No anya di addaking ka, makontento ka, tagbaling ka naragsak. No hang ka makonkontento, pulos nga ka agbalin ang naragsak. No haam mo nga matagikot entero alubong, no adala ka umanay nga pagbiag mo, umanay nga pangpaadal mo ta anak mo, adala ka umanay nga pagkaan nyo ti normal nga nasaya at mga makan. Inapon, apa yang nga ti kaya mo ka kukwam ti lubong, haan nga mabalin nga pablos. Mais-stress ka laeng. Makontento kan Isa ti ko no nagmamalas, ya mo nagmamalas, wano talaga hamukin na yan. No awan hanggang nakaasawa, ya mo nagmalmalas ka, wano ko, akseptara mo na. Agot siyentakan, makaasawa, ako kung ko nang paila. Anya ka laeng matan, di ka paila. Agbiag ka nga naragsakan, agserbi ka nalpas. Nung mintilubong tayo no daduma ka, nakaad, ti pa ka-is-stressan tayo. Ultimo nga biag dagiti ka aruba tayo, ultimo abiyag dagiti ka kabsat tayo, alam insecure ka, ultimo nga aramid dagiti ka kadwam no daduma, no naragsak dagiti kakaaruba, masaksaktan ka. Mapandala na nga, nimpos da dyan na imas nga kanunda, anya, bibiyang mo apay nga, wala na dita, wala na dita. Naka-stress ti biyag tayo, nadadumay sa tikunan ni Apo Jesus, da kayo anabanbanog nga agaw-awit ti nadagsen. Haan nga ti awit nga nadagsen, di agbaklay kayo ti kuliglig nga asiwan nyo nga ipandibanger ti waig haan. Nadagdagsen nga aw-awitem, di apal mo. Nadagdagsen nga aw-awitem, di insecurities mo. Nadagdagsen nga awitem, di negative feelings mo nga agat-atap ka ti daduma, baka mo no, kadagitoy. Nadagdagsen, ibatam, ibabam, palubusam, anya ti ko na ni Apo Jesus, umay kayo kanyak. Huwag kakabsat, anya ti umunang aramiden tayo, umuna, dijay, self-respect. No kaya mo ti marespeto, agrespeto ka. No kaya mo ti matalek, agtalek ka. No kaya mo ti maserbian, agserbi ka nga umuna. Di bagi tayo, maikadwa. No kas ano ti panagayat mo tabagim, ited mo kadagiti kakabsa mo. Padasem ti agayat nga awan so papak na, day ta ti pudpud no aginawa niya. Oray handa nga kanunan at ipadigumon, nga tinakawan nga rabungan, basta magpadigukan. Baka ibagada amang kukulam ka, itid mulatan, kaysa diyang kamang ted. May ikalo, anya ti kunana, umay kayo kanyak. Haantay nga matagi kwa tilubong. Haantayo nga maisuro tilubong. Depende laeng di pa nagkita tayo itilubong.
Haan tayo nga mabalin nga maiturong di kayat tayo nga pangiturungan ti lubong. Iso nga no marigatan ka, ang mapangkakanya na. Anya ti kunam, no marigatan na, no umapapalak, ikan nakaditi pa kumbaba. Tasakit nga kung kunayo nga problema yo, adda sakit tay amin. Sino ti nga nagsakit? Sino ti pamilya nga awan nagsaksakit? Naguyak ka nga rin ti pansingan. Kasyam apo. Sino ti pamilya nga awan ti agsakit? Addalat ta. Kano daduma ti kayat mo kaawang kung mati agsaksakit, imposible day ta. Malaksid mo no ti sakit na kano over-arak nga padak, ay kay liver cirrhosis, ay gunggunam Wano, sinjan na di sigarilyo na kabigat, agidap tulan no maturog no rabit, agsisilpo, ay kagungguna sa bali mo daytan Wano naglitag taubot mo ti katutugaw di kaarubam nga tismosa, ay kagunggunam Magnaka mo ngamin Ti sakit na yun ti biyag tayo. Akseptaram ang adda sakit. Hamoy baga ang awan tagsaahan, ang mabali. Baga ang awan tagsaks. Na yun na Ngam no pagbalinam nga negative, ay apaw. Nagbusali la takilikilim. Ti kapaparot na niya kating kapang parparutan. Naglitag nagbusali. Ilunod mo amin nga kaarubam atapom nga mangkukulam. Normal ti biyag tayo dayta. Kagaputa marigatan tayo, anya ti rumbang nga ibaga tayo, apo marigatan na ngagbagkat, ikanak ti turod nga mangsarangit kadagiti panubok, ikanak ti waya-waya ti puso, nga mangakseptar nga hangkukuka ti lubong, ikanak ti ginawa nga respeto ti bagikas pa ng respeto kung magkadagiti daduma. Iso ti kunana nga agkamang tayo kingkwana, ta isogarod ti ayan ti ginawa kinragsak. Iso ti kunana nga mangted ti inana. Iso nga ti agko na nga mangted iti ginawa. Ngam no ti lubong ti panagkitam ka nakarigrigat, naka-insecure di biyag mo nga makitkitam ka awampay talkem nga tao. Ni dakas amin ti panagkitkitam. Dim ammo ti mamakawan ay sos ka talaga Uray nga tan maturog ka ti rabiin na bannog ka paylaeng. Uray kaririing mo na bannog ka paylaeng. Nguray agmalmalam nga awan ti obraem na banbannog to paylaeng. So ati ko na tayo na banbannog apay ginagbaklay na indiso na naglingat na anginanan naragsaken ngam si kangay. Kas ano ka stress day nga biyag, kas ano ka bannog day nga biyag. We have to accept that this world is imperfect. We have to love others. We have to entrust. Italek tayo kini Apo Diyos amin. Anya ti kunana dadtoy ti inana. Find time to talk to God. Berukam di oras mo, mangaramid ka ti oras mo nga makisao kengkwana, no marigrigatang ka, Apo bagi mon. Apo waya am ti pusok. Apo tulungan na nga makontento ti adda kanyak. Agraman ni asawak. Ore nga makayayo rupanan. Apo tulungan na nga agserbi asi pupudno. Apo si kalaeng ti pagtalkak, dadta ti inana. Apo imbes nga naagumak, tumulongak. Pada sa inyo, dadya ti inana. No agkamkam ka, adda nga dumagsen. Ngam no tumulong ka, dadta ti pudpud no nga inana. Ang ni Apo Diyos, sunat nagkuna, padasan tayo awis na mo laki di akan no hammo kayat. Na hammo kayat di sikat agpili. So ti ko naktatay pangrugyan, anya tatangal daw negative kayo no positive. Pero bari nga nagawid kayo ka nagsina, pababakin pasayid hampay nga nagtipon. Inutom nga pagtipon. Dadya awis na kakabsat, iso nati ko na nati inana.